Ay, doon na pick na. Ah, wala pa. Okay, adi na. Game 3 natin mga boss. Gina ti boss Danilo Operario. Boss Christian Lloyd Dacayos. Okay ni boss Christian? Boss Christian Lloyd. Vernon na Ryan Cars. Ubog pa. Ubog pa yung boss Christian. Ubog pa kayo boss Christian. Okay, mapik pa ito sa mapik. Boss Lennon, gimpapakaturog na ito. Ay, yung mama. Meme time na nga yan, boss Christian. Sige, bawi tayo ibang day, mga boss. Remove talaga ni boss Christian. Pick pa kita, mga boss. Boss Danilo Operario, mga boss, OL na OL ni Boss Danilo. Congrats kang Boss Danilo. Gina ko na yung Boss Danilo. Boss Danilo, pasend kami rolling address mo, guild name, pati kung din nga barangay. Di na, nag-send kay Boss Danilo. Na-predict ka ni Boss Danilo. Di na nga kanina pa. Okay. Mamimili kitang kontra ni Boss Danilo. Para itong game 3 mga boss. Boss Lennon, sure nagadla ka sa Rafin. Mga boss, di na, nakunta na. Na-insert na para. Mapipigit yung Boss Rafin. Boss Christian, tumali. Okay, waray Boss Christian. Remove tayo Boss Christian tumali.